atako na oyo etali intitulé ya Sainte Écriture tope makomi oyo zali kolakisa notion ya ba messager to ya batindami ya Nzambe na pilier oyo ya confession motéiste. Kasi na oyo etali na Biblia to na makomi ya Nzambe elobi boye oyo akoyamba prophète na qualité ya prophète ye akozwa bongo lipamboli to pe récompense ya prophète. Et bongo na oyo akoyamba juste na qualité ya juste ye akozwa lipamboli to pe récompense ya juste. Yango ezali makomi to pe évangile selon Matthieu 10 verset 41. Nzambe aponaka mutu moko na mboka to na peuple pona koéclairer oyo ezali humanité to pe mokili pona koyebisa to pe kolakisa volonté na ye parmi batu wana. Na oyo etali bandakala biso nyonso toyebi ke boyei na oyo etali momemisango yango ezalaka toujours sujet na oyo etali discorde parmi population to pe parmi peuple wana. Na ndakisa ezali mpona envoye to pe motindami ya Nzambe azala objet ya maltraitance to pe koyeba kotungisa ye mingi na ndenge elongobani te. Lokola oyo etali konyokola ye mususu ezali kokangama to pe komema ye na boloko, kasi kote mususu ezali konyokola ye oyo ekomema ye ntina liwa na bakonzi to pe na baautorité. Kasi baautorité yango bazali kaka batu oyo bazalaka liboso to pe baprincipaux protagoniste oyo batindaka to pe bakomanditaka makambo yango. Kasi mokili mobimba ekokanisa na souffrance oyo moso moindo ayoka amona pasi basekele nango to pe bapasi oyo etikala ezalaki koze na bato ya mabe oyo bazalaki komonisa bango pasi na kontinent ya Afrika pe na population na ye mobimba. Kasi basouvenir yango ezali brisé na folie ya makasi to pe na kanda ya mabe oyo batu oyo babosanaki, me mpasi ezali kaka na motema pe na molimo grâce na bahistoire neti ya lilegore oyo ezali ndakisa na oueste ya Afrika oyo etikalaka kaka na mémoire to pe ezalaki na bitumba to pe ya lit. Kasi mutuna ya makasi oyo ezali kotunama ezali boye mokili mobimba to pe humanité bako comprendre ya solo na conscience na bango ke espoir ekoki koya mpo na moindo le 6 avril 1921 kuna na este ya Afrika na oyo etali Simon Kimbangu. Esengeli koyeba le prophète Simon Kimbangu ye azalaki catéchiste protestant awa na mboka na biso République démocratique du Congo. Ezali kotémoigner koyamba ya mwana ya Nzambe boyeba ke bamemaki ye na justice na bakolonisateur na biso ezali banoko na biso Belge. Kasi alobaka boye nazali motindami ya mwana ya Nzambe, nazali moponami mpona kolongola to pe koreleve pe kolakisa bosolo to pe verité eloba ya Nzambe na peuple noir to pe na moindo. Teyo nazali pe motindami mpona kodelivre muto ya moindo na esclavage oyo ya colonisation na moment ya pasi oyo bazalaki kovivre na yango mpona koyeba komatisa spiritualité na ye. Kasi momekani nyonso to pe batentative nyonso oyo ezalaki exécuté na oueste ya République démocratique du Congo nyonso esimbaki na yango te eshuwaki po volonté ya Nzambe ezalaki likolo na yango. Simon Kimbangu ye azalaki transféré to pe batindaki ye kuna na este ya mboka na biso na Lubumbashi pona oyo etali peine d'emprisonnement pa wapi bakangaki ye pe banyokolaki ye makasi. Kasi ye ayaki koloba après 30 ans pe ayaki kosala boloko ye moko na puissance ya Nzambe. Kasi boyeba prophète ye adeklaraki lisusu eloko moko ezali makasi te koleka Nzambe pe libération ya Afrika pe ya peuple na ye ekomi pene. Simon Kimbangu akofete centenaire na ye le 6 avril 2021 na yango volonté to pe bolingi mpona ko-honore mémoire ya bapapa pe bamama ba oyo babundaki makasi ba oyo balitaki mpona dignité ya moindo. Yango bakoya kosala to pe ko-érige mémorial ya prophète Simon Kimbangu awa na Kinshasa. Ekozala ouvrage oyo ekoyeba kosymbolize
mpe komaterialize délivrance oyo etali ya mayele intellectuel mpe ya molimo ya moto mwindu. Ekozala esika oyo bato bakouta bipai nyonso na mokili bakobanda koya mpona kotala esika oyo ekozala mpona encouragement bagénération nyonso oyo koya bakobanda koya na esika yango mpe bacitoyen ya mokili mobimba na badefenseur ya droit de l'homme na mobimba na yango nyonso. Donc esengeli boyeba Papa Simon Kimbangu ye abundaki makasi mpona poso moyindo, esengeli ke azwa lokumu mpona basakrifisi nyonso oyo ye asala. Quel que soit l'intitulé des Saintes Écritures, la notion de messager de Dieu est un pilier des confessions monothéistes. En l'occurrence, dans la Bible, il est dit « C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Évangile selon Matthieu 10. Dieu choisit pour chaque peuple une personne pour éclairer l'humanité et faire connaître sa volonté parmi les hommes, et c'est depuis la nuit des temps. Toujours est-il que la venue de ces messagers a toujours été sujet de discorde parmi le peuple, à tel point qu'il n'est pas rare que ces envoyés de Dieu aient fait l'objet de maltraitance, de torture, d'emprisonnement, mais aussi des mises à mort par les autorités. Des autorités qui n'étaient rien d'autre que le principal protagoniste et commanditaire de ces atrocités. Le monde entier se souvient de la traite de Noirs, de la souffrance qu'elle a engendrée et des séquelles qu'elle a causées sur le continent africain et sur son peuple. Le souvenir de ce peuple brisé par la folie des hommes n'est pas oublié, mais perdure dans les âmes et dans les esprits grâce à des lieux historiques tels qu'Île de Gorée, ces lieux symboliques à l'ouest de l'Afrique qui perpétuent la mémoire et la lutte des ancêtres africains. La question qui se pose est la suivante. L'humanité a-t-elle pris conscience que l'espoir est arrivé pour le peuple noir le 6 avril 1921 à l'est de l'Afrique par la personne de Simon Kimbangu? Le prophète Simon Kimbangu fut catéchiste protestant en République démocratique du Congo, témoignant avoir reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ qui lui confia une mission. Traduit en justice par les colonisateurs belges, il déclara « Je suis l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, choisi pour révéler la vérité de la parole de Dieu auprès du peuple noir, délivrer l'homme noir du joug de l'esclavage et de la colonisation afin que celui-ci accède à son élévation spirituelle. Toutes les tentatives de son exécution à l'ouest de la RDC ont échoué car la volonté du Seigneur en a été tout autre. Simon Kimbangu fut donc transféré à l'est du pays, précisément Lubumbashi, pour une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il a alors déclaré qu'après 30 ans, il mettrait lui-même un terme à son emprisonnement par la puissance du Très-Haut. Le prophète déclare que rien n'est plus fort que Dieu et que la libération de l'Afrique et de son peuple s'est fait proche. Simon Kimbangu fêtera ses 100 ans le 6 avril 2021. C'est dans cette volonté d'honorer la mémoire des hommes et des femmes qui ont lutté pour la dignité de l'homme noir que sera érigé un mémorial du prophète Simon Kimbangu à Kinshasa. Un ouvrage des plus symboliques matérialisant la délivrance intellectuelle et spirituelle de l'homme noir. Un lieu de recueillement en mémoire de ces vies sacrifiées, mais d'encouragement des générations afro-descentes à venir et pour les citoyens du monde fervents, défenseurs des droits de l'homme dans sa diversité. Yala
yakele samu na kubanza yina kele prophète Simon Kimbangu beno zabati atako yakele intitulé ya masonama yina bampanga luzolo kele notion ya bamwangisi ntangu tope ba messager ya Nzambi yakele mosi ya ba pilier ya confession monothéiste na yina metadila mambo ya Biblia ya buzaka tuba fwaso yaye yina kekuza yamba prophète na qualité ya prophète anekuza baka difuta yina kele prophète yina kekuza yamba mutu ya kusonga na qualité ya mutu ya kusonga yandi yekuza baka difuti ya kusonga yakele na mukanda ya Matthieu 10 verset 41 Nzambi kuzaka pona na peuple nyonso ya inza ya mvimba mutu mosi na keza ba kupesa ndwenga pe kuza pesa lumière na humanité ina kuza pe kumonisa volonté ya batu ina kuzaka salama bandantama kasi na ina metadila tangizulu ya batu ne kuza nata message na ina metadila na sujet ina batu nyonso foti vona kintwadi benoza baeti yakele rare batindami ya Nzambi bakuza vwanda batulina bakeza ba kusala na mtini musi ya Mbote TV bakeza ba kunyokola bakeza ba kumonisa pasi bakeza ba kukanga bao na boloko pe bayankaka bakuza tula bao kisika ya mpasi samu mti bakuza kufwa na bamfumu tope na bantwadisi na bakuzaka tubati ba autorité kasi bezo ba eti bamfumu yango tope ba autorité yango bakele kaka batu ina vandaka na mtwala tope batu ina vandaka tambusa bao ndeke kuza pesa dilwaku samuti bakuza sala bao yimbi kasi inza ya mvimba bakena kuzaba mbote na mutindu bavandaka kutrete nkanda ya ndombe bavandaka kunyokola bao na mtimu mosi ya pasi pe ya kuzaka salati basekel tope mambo ya nkaka ya kuza bikana na ina metadila mambo ya nkaka ya yimbi ya kuza kubikana kaka na kati ya Afrika na nkangu na yendi nyonso kasi samu na kuza banza tope ba souvenir yina kuzaka sala mpasi ya kusekana ve na nkanda ndombe tikilumba bubu yayi yakele tete pasi bakuzaka zimbana ya ove kasi yakele ya kuzimbana na kati ya mintima tope na kati ya moyo grâce tope samu na bilwaku ya ina kele histoire mosi ya ngolo neti ina ya Ile de Gorée kasi beno zaba eti kisika yango yakena kumonisa mbote ouest ya Afrika ina kena kukontinue kukuza kumonisa kaka batu pe kukuza kunwa na mvita samu na bakulu ya beto ya Afrika kasi jambo mosi batu kena kuyuvula yakele ya oyai inza ya mvimba eske bemuza baba conscience espoir tope kivuvu yamekuza kuiza samu na ina metadila nkanda ya ndombe kilumbu ya le 6 avril 1921 kuna este ya Afrika na mutu yai ina betikuza kubokila Simon Kimbangu beno zaba eti prophète Simon Kimbangu navandaka catéchiste protestant na République démocratique du Congo pe yani kuzaka kumonisa mbote visite ya mfumu Yesu Kristu ina kuzaka kupesa yandi mission tope kisalu ya ngolo awa na inza kasi bakuzaka nata yandi kuna na justice bayampangi ina kuzaka katula betu na kimpwanza toba colonisateur belge kisika nini ali kuzaka kudekare play mukele mtindami ya mfumu Yesu Kristu yani kuzaka kupona samu na kuza kumanisa tope ukuza kunwana samu na mvita ya kuza metala verite tope masonga nene metadila ndinga ya Nzambi na nkangu nyonso ya nkanda ndombe pe na kuza kukatusa nkanda ndombe na kipwanza tope na esclavage yina bakuzaka vona na yau na bakolonisation tope batu ina ya tama pe na ntsuka bakuza kubaka ina metadila ntomboka tope evolution na mwa metadila kimpeve tope evolution spirituelle kasi ina metadila mavuanga nyonso ina bavandaka sala na este ya République démocratique du Congo nyonso ina kuzaka échoué ya kuzaka kubwa na mtoto ya kuzaka vanda luzolo ya mfumu Nzambi Simon Kimbangu bakuzaka nata yandi kuna na este ya bwala na beto République démocratique du Congo na bwala ya Lubumbashi samu kuna nde ani kuzaka sadila boloko na yandi bampanga luzolo ya vanaka ya mpasi ya kusekana ve na yau ani kuzaka tuba ya manima ya 30 ya bamvula donc 30 ans yanekuza tula yandi mosi tsuka tope terme yene metadila emprisonnement tope kukangama na yandi na kati ya boloko yanekuza vanda puissance ya mfumu Nzambi beno zaba eti prophète yanekuza kadaka kutubati yakele kwandi torve samu mfumu Nzambi yandi ndeke kuza kukatusa toto Afrika na kipwanza pepe nyonso bayekuza pusana na yandi
samu na yabu Simon Kimbangu beno za baeti yanguza kufete 100 ans na yandi yake vonda le 6 avril 2021 yakele nde na luzolo ina bakekuza ku honore mémoire ya batu nyonso batata na bamama baina kuzaka kunua na mvita samu imetadi la dignité ya Mukanda Ndombe kisika nini bayekuza kutunga ina kevanda memorial tope kisika batu nyonso yo bana kuza samu na kumona pe kukanisa prophète Simon Kimbangu bayekuza tunga ina kele monima mosi ya mbote samu na kuza kusymboliser pe kuzaba kumaterialiser délivrance ina yavanda ya mayele tope intellectuel même spirituel ya Nkanda Ndombe kisika mosi batu ye banda kwendaka koso ntangu samu na kuza kukanisa yandi na ba sacrifice nyonso yani kuzaka sala pe yakevanda mutini mosi ya kuza kuencourager te kubwela maboko na ina meta la génération afro-descente donc génération baina nyonso ke na kuza bakuza za baeti yani nde kuzaka nwana samu na ina meta la ntombokolo ya Nkanda Ndombe pe yakevanda kisika mosi batu nyonso ya inza ya mvimba bakebanda kuza pe yakekuza vanda référence mosi ya nene surtout pe samu na bampangi bene kuzaka nwana samu na emetadila droit de l'homme c'est-à-dire bate kuzaka nwanina mukipanza ya batu nyonso na la diversité na yao nyonso Simon Kimbangu ani vandaka mutu ya nene ina humanité ya mvimba bakeza bakuzimba na ve pe ani kuzaka nwana samu Nkanda Ndombe ani kuza baka lokumu na ntoto ya mvimba pe na Afrika ya mvimba Ukembo kembwa tata Simon uzetele mifundu ya nzambi ijiyamba bwase uji mwakijila profeta mukalite kende uji mwikala ndifutu jende ja chi profeta uji mwakijila muntu uji juste uji ni jifutu jende ja jakijile ja muntu uji mwikala juste byonso ebi bidibikala mumukanda wetu wa Matthieu chapitre 10 verset 21 munda mwabulaba bujima mushala kumanya bwase uji baye kupeta nunkweu mwena chi profeta wabafika bonso mumanya mujina jamukalenge Simon Kimbangu mwanetu ewu munda mwa Afrika musanganteta muya kuleja mianda minene iji nzambi umambulisha naye bwina kuleja bwase bafika bonso nasha batoke bakaji bitabuje mijumu iji mukalenge Simon Kimbangu muya kwenza kudukwa buluseke munemu munda mwa Afrika mukalenge Simon Kimbangu mutumibwe wakuji nzambi bakujela lukonku baleja bwase mumatuku asambombo mwondo ewa avril 1921 kuluseka lwa este wa Afrika mukalenge Simon Kimbangu wakaji mubangisha miandende yonso mishilishilangane bwa malu malelela akaji wamba mafumine kujulu janzambi bakaji bamuna mushindo kumukengesha bamutute ibyonso byakwikufika bwase mwale Simon Kimbangu ipeta lufu ni mwaba unuji batangile bimpe ni bitambe ewu mwaba ewu ujumwikala wakumuna mushindo kuteka mubiji wa mukelenge Simon Kimbangu nanga wakumuna mushindo wakumuvuluka kujibamamu batatu bansonga ni bana bwa nei achi profeta ni mujumu wa nzambi munene mukwata munemu munda mwa Afrika ujumu ni paka mukwata bu wakaji muyo kuitabuja bwase meme njimfuila jitaba ni meme njuku bwa mwana umwena Afrika muji wa musanganteta wari bwase inji mu profeta mulwile kujinzambi wa mujulu
Prophète Simon Kimbangu Ovo, catéchiste protestant wa munda mwa République démocratique du Congo, ni wakaji mwiko recevoir visite wa Seigneur Jésus-Christ bimpene bitambe borboase yeya wakaji mupesha mission minene bwa kukwata mujumu munda mwa ditonga ja Congo. Lelo ewu bantu bonso badi bali kufuluka patopanshi batobokulu bachukula bokulu bitabuja ni eyo bulelela katokopeta kabiji muntu mwikale umuji mukale mu Prophète Simon Kimbangu Manshi kumeye enda kimukelenge Prophète Simon Kimbangu wakadi muitabuja uleja bwase kakwena panshi pajiba chilichipita Zambi Mansha bantu bonso bamana kuitabuja byonso bienza bakulu kuna mushindo kuteka memoire wa mukelenge Simon Kimbangu Kiangani nibaye kuitabuja bwase yeya ujumikala fumu wabafika bonso bari bamona mushindo wa kulikufete nunkweu le 6 avril 2021 100 ans wa mukelenge Simon Kimbangu ni bantu bonso bajidakana mwaji nisonju kumesu babuni bitabuja bambani kulelela ni anyima wa Prophète Simon Kimbangu ikisha mubupole ni mukelenge amwakigile mukalakende kakomba ka maweja tatu Simon Kimbangu waya bimpe litupetangane jituku jilwa. Paka tu vile maandiko matakatifu inasema ile inaangalia misemo ya Mungu ni nguzo juu ya kutubu kwa umoja. Biblia inasema mweni anapokea mtumishi kama mtumwa atapata malipizi ya utumwa, na mweni anapokea mtu mwema juu ya mwema atapata malipo ya mwema. Paka tu vile Matai anasema kusura ya 10 kipindi cha 41. Mungu anachaguaka mtu moja katika kabila juu ya kuangazia ulimwengu na kuonesha mapenzi yake katika watu, na hiyo ni ya masiku na masiku. Njo ile kufika ya watumishi wake inaletaka ugomvi katika watu. Njo ile watumishi wa Mungu wako wale wiko katika kuteswa, mapigo, kufungwa paka kifo. Waongozi wale wako weni wanakuwaka nyuma ya mateso na kifo ya wale watumishi. Ulimwengu itakumbuka mateso ya mtu mweusi, tabu ile alipataka na kuleta katika bara ya Afrika na watu wake. Kumbusho ile kupitia mambo mabaya ya watu aisabuli wake inadumu katika mioyo na elimu kupitia mafashi ya historia. Sasa ku ile ya Gore, fashi ile ni ya mulimo ku Afrika ya Magharibi, ile iko na ukumbusho juu ya yote ile wababu ya bara ya Afrika. Ulizo ni hii: basi ulimwengu inakamataka akili ya kama espoir ilifika juu ya mtu mweusi ku 6 avril 1921 ku mashariki ya Afrika kupitia Prophète Simon Kimbangu. Prophète Simon Kimbangu alikuwa katekiste ya wa protestant ku République démocratique du Congo. Ule alitemwanye kupokea Bwana Yesu kumuletea kazi. Alipelekwa mbele ya justice kwa Beleji. Alisema hivi: niko mtumishi wa Bwana Yesu Kristo, mchaguliwa mwenye kusema waziwazi neno la Mungu kuwa watu weusi, kuondoa mtu mweusi kutumwa ya Wabeleji juu ya mambo inaangalia elimu. Yote walifanya juu ya kumuua magharibi ya Kongo. Haikukamata juu mapenzi ya Bwana haikukuwa tayari, juu mapenzi ya Bwana haikukuwa tayari. Simon Kimbangu alikuwa transfere ku mashariki ya Kongo, ku Lubumbashi, ku gerezani. Kisha miaka 13
akajiua kwa nguvu ya Bwana. Profete alisema hakuna kitu iko nguvu kwa Mungu juu ya kukomboa bara ya Afrika na watu wake wote. Profete alisema hakuna kitu iko nguvu kwa Mungu juu ya kukomboa bara ya Afrika na watu wake wote ni karibu. Simon Kimbangu atasherehe miaka 100 le 6 avril 2021. Ni kwa hayo ukumbusho ya wababa wa mama wale walidumu juu ya mtu mweusi, ile itakuwa ku 100 ya le 6 avril 2021. Ukumbusho ya Profete Simon Kimbangu hapa Kinshasa. Kuko na kitabu moja juu ya akili, ile iko juu ya ukumbusho nafasi ya sala na ya watu wale walijitoa na walileta mambo yote kupitia watoto ya Waafrika. Wale wote watakuwa juu ya ulimwengu mzima ipiti na kujua ke watu ya dunia ifo wapiti na kukinga hali ya mtu yote.